Sura Al-Bekara je duga sura, najduža sura u Kur'anu. Kur'an se dijeli, Kur'an ima svoju podjelu. Pored toga što ga dijelimo u džuzeve, tu imamo 30 džuzeva, to je jedna vrsta podjela. Imamo podjelu Kur'ana na nekoliko cijelina kada je u pitanju dužina sura. Pošto je sura Al-Bekara duga, trebamo o tome nešto skratko kazati. Imamo sure koje se zovu At-Tiwal, duge sure. Duge sure koje zovu At-Tiwal. I to su od sure Al-Bekare pa nadalje. Tu su sura Al-Bekara, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maide, Al-An'am, Al-A'raf, to je 6. I to je dotle u redu. Sad oko 7. je problem. Jedan dio učenjaka kaže 7. sura, 7. ta duga sura je sura El-Enfal i sura Eteube. Pa su dvije uračunali kao šta? Jednu. Može li to tako? Molim? Pa kao jedna pselina. Ne može, zato smo mi tu da popravimo lemu, jel tako? Objasnimo šta je šta. Da. Tematika, nego nema između njih, nema bismile, pa ulaze kao da su jedna sura, nisu znači odvojene bismilom. Jel u redu? A drugi dio učenjaka kažu, i mnoga ulema je to odabrala, kažu nije nego Yunus. Yunus je ta sura koja se uklapa u tematiku prethodnih sura, pa je ona na tom mjestu. Uglavnom tu je razilaženje među, ovo su dva najpoznatija mišljenja kod islamskih učenjaka, i ona su jaka, oba dva, znači po pitanju jeli, ovih sura koja je od njih, jeli, koja pripada jeli, ovdje. Dalje imamo, to je bilo At-Tiwal. Drugo imamo El-Mi'un. El-Mi'un. To je od riječi mi'e, što znači 100. Pa te riječi, ta riječ obuhvata sure koje imaju 100 pa naviše ajeta. Imaju 100 ili više od toga. Imaju 100 ajeta ili više od toga. Imamo treću vrstu, a to su El-Methani. A to su one koje slijede nakon tih, a to su one koje imaju manje od 100 ajeta. I imamo El-Mufassal, to je od sure Kaf do kraja Kur'ana. A neki učenjaci kažu Al-Huđurat do kraja Kur'ana. Znači sad je pitanje da li sura Al-Huđurat je li sura Al-Huđurat ili sura šta? Kaf. I ovi Al-Mufassal se dijeli u 3 vrste. Imamo dugi Mufassal, imamo srednji Mufassal i imamo kratki Mufassal. Dugi Mufassal je od sure Kaf do Amme Yetesa'elun. A kratki Mufassal je od Amme Yetesa'elun do Wadduha. Evo, prosto, to je srednji. Od Amme Yetesa'elun do Wadduha je srednji. I imamo kratki od Wadduha do An-Nas. To je znači podjela u ovome pogledu. Pa je Mufassal znači nešto što je razdvojeno, rasparčano. Može značiti i podrobno pojašnjeno. Ali ovdje se misli rasparčano zato što je između njih često bismila. Jako često nalazimo na šta? Bismillahirrahmanirrahim, pa Bismillahirrahmanirrahim, pa sura. Ti između, jel tako, Bekare i Ali Imran, imaš da učiš 2,5 džuza da dođeš do bismile. Tako. Pa je zbog toga nazvano Mufassal. Znači, neki učenjaci kažu da je nazvano Mufassal zato što su tu ajeti koji su došli, oni se ne dokidaju, to su uglavnom ajeti najviše koji ističu akide, ima nešto propisa, ali nema puno dokidanja u tim ajetima, kažu pa je zbog toga nazvano jeli, tim imenom. Došlo je u jednom hadisu od poslanika, koga šejh Albani spominje u 2. ili 3. tomu svojih vjerodostojnih silsila, mislim da je u 2. Allahu a'lam. Da kaže ufudiltu bil mufassal i kaže odlikovan sam mufassalima. A to su ove sure od Kaf do kraja An-Nas. Odlikovan sam tim surama. To je posebna odlika njemu poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je tako. Jer Kur'an obuhvata raznorazne tematike. Tevrat uglavnom sadrži halal i haram. A Inđil uglavnom sadrži al-mawaiz, poruke,
priče. I zato kršćani svi moraju u isto vrijeme biti jevreji. On ne može halal i haram uzeti, nego isto vrati. U Kur'anu je sve to zaokruženo, ništa ne treba, nije odakle, ni smiješ gdje izaći. Tu si gdje jesi, a to je Kitabullah. Uzimaš iz Kur'ana i akidu, i priče, i poruke, i pouke, i sve, znači, propise fikske, sve uzimaš, znači, iz Kur'ana. Dobro.